Ashafo eha eye attention TV na munim se attention TV de enema adesuade ne afutuo mu na da mu se yesi nkodwa se ya ye de ebrem se de ebeya ubenya afutuo mu na wonso ode abo wo dada ebra ama asetena na sese yete no wahwe wabra bomu eyie na ene empamu ahwe ase na Rahel Obapa masi enkodwa amede ebre wo na mekai wo se attention TV YouTube o channel bomodin se obe subscribe na wa share na wa like share mu obi enya bi enhwe sa enso na Facebook attention Tvgh enonso no o channel na o share se de be obi nso be hwe na wanya afutusem na ye cheni ebi e de abone bra na wa like ja comment e wo ho ye betena sesen ya ye be kenkan e de amount enwuma ko bi adaroma wo so ya asene sika fo ma da ye tena se a yetimi ehonhon se krokro koko na ye de ensem no aba besom wo enti bronya bosome ni yewomwe aka na wotwe kakra bi na chese ye di bronya na anesa bia wote wo dwendwen baabia obenya atade empaboa perfume any enku papa bi dia na mekanfo Natis Cosmetic and Boutique na mede amawo sade da ya mekan wo mo niam no de wo mo hyada kwa brochire ko hye emye yama wo nti atade ne se atade soro a edamu baako efom a edamu baako straight dress nso na opa wunhia wo bi kura se wo hye bi da baabia wunya to baako se ekima eye wa wo dia enti bomodefo ani kyeremu ewo ho na perfume nso de o bo perfume ano abo perfume awusan obi hu obetwa nani e de ahwew perfume a ewo din e na mekanfo e de ama ni nyina ebi ewo Natis Cosmetics and Boutique enti wudi wani ekyemu ho obenya bi na already ene nso so ma eho asem ehia wanya nku bia e na ese wo de sra wedie nani wedie yensre emfa nkokwan enti se wo kopie mu ho ase de wo kalatie bia no wamankasa ebehwe no mama enku a wosra ebema nipadua no atos ebia na wonso sabe menso oben na aye wani mena menku boni bia wokọ ekoto de sra ya na se wi bia hye wani mu de wani kyemu ho a wo mo behwe ama wonku ama bibia aye kama kama fe wo mo wa ahomatrofo 0242 631 620 wo ma kira kwan so ewo ablekuma agapetarazo fani ekyemu ewo ho Queen University Foundation was sabe die bronya bosome yimu ayewe se utimi hu se enye obia na enya no sede odofo wanya no yensatea ni nyina enye pe obu wo ho a wo su onwinwe san se bronya abai die wone ne mabedie eden okunafo de obefra so eden enti wo je machade no na wo de akwa akoche ama mo sede be nyankopon ebehira mo enti free Queen University e wo 0548 302 2985 freno na enkomo bia se mobile money krampa wo beje na ode akwa akoye adoye no se de be nyankopon ebehiraw midia ene Rahel Obapa na mitwa me husima me ba me de me guest ebe kire mo na afi nkomo twetwe no ya hya se ni awdo ensem ni mu asuko ankasa me ba sisi a Ashafo medamase se munya adaje nya abotre tweme ema mitwa me hu sima ebaaye meka obi mu se empamu ahwe ase ebre na aso ene meninya midifo kese pa Ghana hade ye kanya midifo kese bakwa waji din a wo hunu ne ewa achirichi ne benche de besi ne wo kyerane na de kye nyina de a na meka ye papa prophet Eric Akwesi entry wono ene ye nyamedifo kese a woda asafo anidin e de God's Revelation Ministry a ewo ablekuma agape papa mema wakwa aba ejoso se empom ye de ne ye da nyame ase na ene empom ahwe ase so no ye hwe empom agora ye die honhom famu ni se wonsunsan so bi ewo nipa dasani so say oba na say obema so a na ye bisa say empamu nkitahudie no eye ade bi a eye kronkron mu ade a na say ye de gye ni keke yo medas ami chia matifo kakra a mo hwe attention TV no mo san wo do mame ami chia bochifo nyina abochifo ko baba akodi e be say yiwu ti ami chia ni Jesus for na mi chia America for
na me kira Switzerland for Britain for Miami se hwa for Miami ode abuche kru ni na be se ba bibia mo hwe bia ma me kira we bia e na bie mu so 28th of November ye bo afode ene ma me bodi no obi say ye ma me Vic our America mem US oba be support you with money ye ma me Juliana New Jersey also so oba support you with money me a me nua ba Florence entry ono so abritimem ono so be support you with money afei brother Same me a me ba ono so e wo America mem ono so be support with money na say ade ne say udi am do na we hwia na ye ba me dwiria na yade bi na me wanwa able to raise a huge commitment offerings ana me friend no a huge commitment for the wase offering otia for the wase otia for the wase me that so I would have a treat simple nti ye rest ankrofo ni nyina ne sanka mitimbe do wase dada but nyama one of two binti nyame nhyira obi bia so otimi kan ye wonfa maaye onyame nhyira obi bia asore mar credit onyame nhyira obi bia na ohwe this time na sikani ona obitimi so bitimi more than 500 he has done a marvelous job for God enti nyame nhyira sikano so odinfo adwuma me de bo aso down no obeto a ebeje wonsam onyame nhyira obi bia 28th of November obeso yasene maye bafo de maye di pija nyame asodan onyame nhyira obi bia onyame nye ni pe bia kese no onyam kese ni opadwuma ni opesika ni opawa de ni na wade akura problem na babu ponso a woni man kantra broje for pache nyo bia na kaksen testu eyetisen komo bi na mi flash me kana I think Friday and Saturday era me kai nti man sha da anye trumanti wa ante na wote se me da ase o ka se da no wote a na sie ye wuram na ye to aso aya e bi ko abeti nkunwa nyina wo kra na abeti ato onyame nhyira bibia onyame nhyira kese na de ba ko bi se mia me nua ba bi e wa bochi maami muni agia papa bi maami muni me no wo case bi a wa case be ko Supreme Court me kai obeti nyame nhyira bibia se me ntimu ni nka o frame muni crowd I will call you back sa anti muni mashallah na me mashallah boli street no muni papa be agia mama ye zama me nchia me yere kwen papa bi mama nchia na ya ntwe se kwen so odizabo kesi na one thing say this Christmas no we are towards to say ba ko hwe ekunafo ewo Mozado every year we try to do it na date no was 28 of October nti esro bibia se obi a usika ready wa fa homa abroso no esro frɛ o frɛ me a se won tare kwa na abroso a de o frɛ me de ka ba besesa why me sro se me de ka be ba abefa nyina se ye mu se ya nwa ya pa che ye ko so betwa bibia mobile money nso ye je mobile money bibia me sro ye kwa betwa emo sampa ye kwa ne the list of the people na mo de baba no ye mfa mu din sie ye baba on test of akasi bia mpese ye di udin baba bonti ye baba bonti me nua ba ye kwa enim na asema bisa ne empema hwe ase no na wo bisa se nsusa so ben e na e wo so me bo yo I said, Chia Bibrintina, they said, Chiara, I said, Miracle Fiti, say, me, what was said, sex and your fun. Sex and your fun. Thank you. Yeah, you share progress. Oh, Bible, may you be me phone is any there. Yeah, me, a team for here, say, we talk about it. Me, was one of the tenor, very important. Eti ashafo proverbs mebusem eti dumiensa enchichemu dunkuno no tro ne say okode ye kwan ewiem okode ye kwan ewiem owo kwan eye obotanso ehyen kwan epumu very good na oberi makwan eye oba ho
Obema kwan hefa. Oba ho. Obema kwan hefa. Oba ho. Thank you. Afi. Obema your discussion here is very important and the people will listen and evaluate. What we say sex in your fun. God special created. A manner multiplication, not addition. Multiplication. That's how we do. Thank you. Yeah. And yes, how we do. Said Yankopon bo Adam and Eve to asasi. There was two. First was Adam, and before Eve Uba. So what I say. And on my Sunday, on life family no. And he said, "Ubisa said sex a fun and then my phone abano and I'm sex I fun." What am I say? Madam in Penifisio. Bearman, mammy, copper bear may be a 7 bear muscle. Now, in testing just sign it here. What you say? Aye. Emma, who call whom my formosono? Sex no war to me be I kita. I'm a kito bar. Yeah. To me, best, papa. Oba sabi tafracha sabi aburu sabi enyado. Oba ni pedua gira wonyina wuntime we. Oba wo three keys bia se hu a na wo ho popo. So that say oba na gina wo owo 3 key. Oba wo ne ton na hu ni mpoku a na wo hwe na no a ade ma oba yo ba in spiritually eye toma. Toma egu as ewo tumi pa. Toma Bis na egu mas na ewo tumi. Sa Me na nka kiro ewo tumi a bis kita no Ghana for men a moment account ni pedua na sabi ubebu nsa na da wase na be ma sabi be ma jimi fo sabi eburu sabi nya be ma jimi fo ene wo kompam no no koda na so ba no spiritual connected bia owo hu fiti ni mu a wo be ma na be di wachi for your rest of your life adwuma bia ni wa obeya ebe yeta Toma ya me na nka kiro na date na oba timini toma gu na se no be ma fa check ne pen paper ensuno ohun oba na ho kurada na o twere check ne saa owia no atia ma no eno oni minidi sign check there be nya sign check even say papa take me home ensuno be ma ne hu oba no ho dawo na watimi ama take home. Wow. Oh Toma ya toma keke enti ya ka empema hwe ase a ewo nyama bebre wonsunso ase bebre oba timi sabe oba betimi awoso ne to keke e de amawo enso be maniska wo bra hu no ho oba betimi ne tekrema fo aso ati akeke wo be maniska wo bra hu no ho e je se e ma Yakopon bo eye po na ase ya na ye hu ye ho so hwe mama nka se mi kira oba eye 65% component. Okay. But ye can de yetimi wi ye be kakakra na ye nyabra beto aso na etimi bio bia adwene hu nyama obi hu oba bi keke ne sanso aso e no de se ne pe enye the whole body ne sanso awe ena ma ye be ma bi fe keke no de pa oba no so that's it ne sanso aba were keke no ma bi hu afolo am oba bi obi nso hu oba bi na ni aba keke no ama be ma na follow ama no obi nso hu ne hwiri keke sananim keke eno nso be ma ya follow ama ba no so what they say ansa ne nantu esi fon so ba die ne nantu keke ti mawu ama no so what they say obi wa ne nanso keke obi wa ne num oba ne num kasa keke ena ma be ma ndim ti ko shame but one share the spiritual aspect and the be ma sex ye fun. So when we are talking about the empemahwe asia nyama bebre ho ba timi control ekita or the katama be ma yet sakoda na sabia buru sabia nyado so far me tie kura metime bu kotodwe o me yere nim se baby me pa cho o ma me nkwa himfi o ba akopɛ na bi o ahimfu nyina bom omumu ase o mampani bon mu ase so that's here correct Archbishop Pope John Paul. Thank you. Obo no ase. On dey think Pope dey. Dabi. To me and Yakopon dey yes ade. Me an kasa say
makasa se me hia Nyankopon be bi sanse anwea ben na ode nwene oba because ma timi ma yeti se krasno akwala okita yenso ma yede ne ko crutch